Naimbag nga oras manan, welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE drama. Manipod ka ni Kabsat Berto, saan naapod no anagan, tintay idrama. Ngamsak may na, hello mampay kini Ma'am Imelda Velasquez, Ma'am Susan Ronquillo, Ma'am Jasmine Rivera kani Ma'am Cheryl Wakit. Naragsaka baro atawan tayo amin. Kasi mantiko na ni Kabsat Berto. Dear Manang Bianang, istrikto ak nga ama. Ti kayat ko siyak tagpili tagbalin nga asawa dagiti dua nga anak ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nay, sino day trakadwa masimbang pit alfe? Nobiyak tatang, eso ni Julina. Julina, ni tatang ko. Naimbag nga oras yu, tata. Nay, kaano pa'y nga adda nobyam alfe? Kan nakamamwam kinkwana. Pasyagan na kami pa'y atatang. Ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ay, alalala. Sumrek kayon. Anya, nukasta, makalawas yulaeng nga agayan ayat. Wan tatang, Nakaamwam kinkwana ngay. waitress iti may sa restaurant tatang. White rice. Ay sauce. Saan ay nukas mo lang. Awang pa nagtalik ko ka nagita trabaho. Ha? Tapay mo tatang. Dakla restaurant niya pagtrabawan ni Julina. Ay na, uray man katakila na restaurant. Adok ti customer na. Sigurado nga ado ti lalaki ang makasirsirpat kinkwana. Kadnukit kita at tilangana. Madlaw asaanin anasinaw. Ha? Madlaw launa iti pannagnana. Adulakit din alalaki tinakirilasyonan na. Ang mga kidi pa no saanin abalasang tinubiam. Ha? Saan mo't atatang? Unay kayon aya. Advance la unay ngamin ti panagpampanuno yung balasang ni Julina. Nalakalaag ti mga ibaga abalasang ti may sa tao. Nang rona, kitnabiit kayo pa'y gayam anagayan ayat. Amum ayat ti family background nan. Wan tatang, takanayon ng istoryaan day ta. Nalaka ti agin sisinaw kunak nga raw. Ay sos, alfay agridam ka ba raw? Di ka agayat adagaws. Paliiwom pa yan aimbag ti background na. Adama gaya man nobyan ni Alpe nga po ko. Naimbag man ta nakasirpat mo lang nga ti girlfriend na. Hell, anya mo na dyan nobya na ngay. Madlaw nga doon tinagbalin a nobyo na. Ha, pagkunam mo nga Bertaw. Ay na, madlaw ko, ti panag-isam, kin panagnana. Kin iti kurti ti pamagina, madlaw. Aniya? Isodyak kaya daya babaya pare tapu ko yaw. Ibagak ta sinaan lang daya babae. Sumapul iti sa balay. Daytay na sinaw, kin awan pakasarsaritaan na. Nay, apay nga kasta ti bagbagam. Apay si katagpili tagbalin a nobya janak mo. Kat saan mo ta si kati makinobya? Pagrebengak anagan ti bang pilay. No asino ti asawaan ti apu ko yaw. Tanarigat ti mailawan. Wan nga madre ti napili launay. Kan di mo kan nga naragos di tao. Ta, di mo pa maamaw. Ay na, amok ti ugali wano galad ti may sa tao nanang. Babaan iti tsura na. Makilatis kulay ta nanang. Aniya? Sika, tsare. Di ka pa'y lamakinubnubyo ah. Enjoy yung pa'y ti kinabalasang mo. Kinapudno na tatang, adan nobyo. Nabayagan nga adan nagkinaawatan mi. Anya? Apay, asino ka nagiti agar-aram king kati inaklon mo? Ni Jordan? Ni Goriyaw wano ni Judas? Awan ka dakwada tatang. Ha? Asino ka raw? Amok ka day? Kalugaran tayo madlaan? Saan tatang? Taga sa Bali a probinsya. Saan yung amam mo? Anya? Apay, sa dino tinangariman na king ka. Apay asan ngayon imay dito balay? Kwa, iti social media tatang. Anya?
Nagawan kat ababain na day ta alalaking. Ha? Awan respeto na. Rebeng na, dito'y balay tinangariman na king ka. Kit si kamay, darasudos kamot ta. Inaklon mo latat. Nga uray di mo maunay ang maamaw. Am-amu kung tinubyok, tatang. Manon abulan nga gayan ayat kami. Iso nga amu kung tiugali na. Nasingput ni Romulo. Nay, patinagan na saan ang mapagtalkan. Apay manon. Wen taadgadwa nga amok nga agnagan iti rumulaw. Pasig da atsikbaw. Ala, di yung ipada tinubyok kadakwada. Nagan laday ta. Sa bali mo tiugali dyan nubyok Nagsingput unay kanyak. Day tati may saan nga yatakin ko na tatang. Nalakati ag pamarang kunak manayin. Nalakati agin sisingpait. Nalakati ag pamarang abaraw. Nga uray adan asawa kin anak na. Sinaan pala ang tinubyaw. Tasak nagsapol iti pakirilasyonam. Anya, ay, manjak. Adayamat kasta. Basta ni Romulo laang tay ayatek. Ikoyog mo dito'y balay. Kaya't ko ang makita na tatao kin makasarita. Tsaray! Kat ikuyog mo dito'y balay Tapno awan may ibagbagan ni tatang tsari. Kan tapno maam-am mo naman. Madanagan akmat manong. Amangan no pabainan na tinubyok. Akas iti pa ng pabain na itinubyam. Diyak kaya tamabainan ti boyfriend ko ta amangan no ma-offend. Ay, grabe nga rin taramid tamata. Ibaga nalatan ti kahit na nga ibaga. Adi na pa'y panunutan no makapasakit ti bagbaga na uno saan. Ay, wen nga rod Iso nga alanganan ak no ikuyog ko diti balay ni Romulo no saan? Di na kamula sardangan ni tatang. Aging gadi mo yam amo tinubyong gangkwana ading ko. Iso anasay-saya at may pasyar mo dito'y balay. Tatang, kadwak tinobyo kasi mangpet. Iso ni Romulo. Romulo, iso ni tatang ko. Naimbag nga oras yo, tata. Anya trabaho rumulaw. May saka mekaniko, tata. Kin agbabay en silak itilugan. Isumay lang nga dalugan mo Sikan handay di aginatang mo niya. Wen, tata. Mayat ti dalugan na niya. Taure ag susukat at checks tiluglugan mo. Ha? Tatang, anya kay kadi? Panawan da kami pela dito, tsare. Tada kami pela tagsarita dito inubyam. Interviewak ana imbag to inubyam. Nga agnagan iti Romulo. Nay, apayadri ka makay na taray. Pumanag na ka dito likod ti balay. Kan di mo tada bisitam. Apay ngaya pinanawam di traunag. Ay, pinarwanak pa lang amin ni tatang lola. Kat ni madanaganak. Nagbayag ti pa nagsarita da. Papanawon nak mo ni tatang no masidugak. Aniya! Madanaganak lola. Ang mga nutila ibagbagan ni tatang kankwana. Ay, na. Kasaritam tulatan dyan, obyo, manumalpas dangag sarita. Ibaga, mapasinsya na tamayaw. Tano ay ayatan na ka, tinobyo, mawatan na ka. Kababain nga rudar aramidan ni tatang. Api nga minakasjay ta amami lola. Mangibabain. Gapo iti kina-istrikto na. Sapay nalaing agpabain. Kasjay nga rod matugali na. Kanayon ko matabagbagaan nga mawanlat tamad denggan na. Dinak nga minipangpangag tamayaw. Sipod pa iday. Nasukir kanyak ni tatangyaw. Ay, madlaw mat lola. Ngam no agsasao kasla na hushustuan. Nakaisi istrikto lang unay. Napili agbalin na kaayan ayat mi. Huwag nga roda. Kunamalan. Inak man la si Bugana. Nagitay mula ka sabsabong. Tsare, sinaam dyan nobyam. Apay nga'y tatang. Agtuok kanto iti sidong dayjay. Tamadlaw at tsikbang. Anya, saan mo't Nasingput ni Romulo. Nanakam ka nagagat. Hey, agin-agin lang dayjay.
Siyempre, agin sisingpit pa ita. Ta nabiit kayo pa Ngam no agasawa kayo. Rumwarang tipudno nga ugali na. Tatang, Sinaamong itatala sa papay. manjak. Ay ayatek ni Romulo, tatang. Sinaamon no kunak, sinaamong. Maminsan ko malaang tisaw. Ha? Alfeng, sinaam Genobiam. Ha? Apay nga sinak, tatang. Kit agin inayat kami. Basta sinaam tadak kaya taparaking ka. Di mo ngamin ammo timang kilatis iti babae. Isu asyak tagpili iti paraking ka. Anya? Naimbag pa ni Martina kalugaran tayo Tabadlaw alasin aw pa'y dayjay abalasang. Kan naima. Panagnanalang kay madlaw nga inosente a babae. Isu tarmam. Tano kaya tinna ka. Ikasar mo adago sang. Ha? Madyak, tatang. Awan panagayat ko kini Martina. Suruwam nga ayatin Napintas Mike nga uray mo rin Kan sigurado adina kanto isukat dayjay tana imma a babae. San akas iya nobyam. Madlaw a playgirl. Madlaw nga easy to get. Ni Martina Tarbam. Jak kaya, tatang. Ni Jolina kay ayatak. San man anatangkid ti ulom alfay. Ibagbagak ti pagsaya atam. Ngam dinagdengkay. Siyak ti matungpal. Sinaam ti nobyam. Ta saan nga iso ti tipok aparaking ka. Period. Kanyat plano yung itinubyom, Jari. Plano mi kumantag kasar manong. Kasjay mo ti ibagbaga ni tatang. Uray da kami nga rod. Get min tagsimpa ni Jolina. Kum ni tatang mo tilapad. Ay, agdan na kamin ka ni Romulo ngam agkasar kami pa'y manong. Ag secret marriage kami Uray da kami. Kastamot din daramidon mi. Tapno na waya kami ngagdin na. Pagyanan yun ngay manong. Agabang kami na. Tas sigurado mo't la papanawon na kami ni tatang no isang put ko dito balay. Wan lumasin tayo. Takas jay matlaang ti ugali ni tatang. Saan suportado ka datang anak na? No si bibiyag kumapay ti inata, sigurado nga isakit na ta. Kasano nga mutay. Kit di tamot nakitkita ti inata. Tas sigun kini tatang. Ubing tapay kanu idinatay ti inata. Basta, marikriknak. Nasingput day dinanang manong. Awana, nagiti anak mo dito balay, Bertaw. Pinanawan datan, takasanaw. Nakaisistrikto ka mga min kadakwada. Sana asyak ta hindi problema nanang. Isuda. Sukir dakit di ang anak. Sikatay anti problema, Bertaw. Istrikto ka nga min. Anya nga di pinanawan dakan. Kita lang di pagdaksan kan pagsayatan da nanang. Wan, husto ti bagbagam-gam ti sana na sayat kat ti panang hus-husgam iti padam Bertaw. Nagsasao ka. Kung namalan na dalus ka, kasla na hus-hus tuang kamot. Ha? Nariga tagin dadalos. Tasanan na saya ti kasta. Kababae na nakaw. Agsaukay man ako nanang. Kasladaman kayat yung nga ibagan. Tinapalabas, kit napalabas Saanin ang masapul nga ungka-ungkateng. Kawam mo timbagbaga ka nakaw. Amok tigat yung asawa nanang. Saan ka minal, tabno jak masiraw ti bagbagayaw. Tatay Pilito, nadamang sapsapul ka na kayo. Ha? Asino ilyong? Jakman amaw, babae man. Katawanin niyo siguro tayo dyan. Napintas naman. Anya? Ayan na. Nadigistore tata, pinanawa kay dyan. Sa di mo pailaing kuyog dito balay ilyong. Ay, kuyugat tata. Kuyugat ka. Jak ngamin na mo Di mo pailang ngamin kuyog dito. Mabanog ka na. Ayos lang, tata. Basta kan nakitipang datang ko iti sardinas sa sida ka. Ha?
Malalala. Ingka nga rod kuyo ganay. Taikan ka iti kwartam no madamdama. Tatabal to. Isa ti magbakak. Ingkuyog kong dito balayaw. Ha? Rosita! Kumusta, Berto? Apil nga ka. Umay kumustaan ti anak ko Nabayaga panawen ajak nakikita. Time panaw mumot ngamin idinag-chicks ka. Ha? Ay, kwa. Ayos lang anak ta. Awan problema. Kan awan dito'y balay. Pangaasin, Berto. Bakit akon? Di mo kumamot ipaidam ti anak ko kanyak. Kayat ko makita kan maamam mo. Ha? Pastrakam ni Rosita, Bertaw. Dakkelan ta anak yaw nga mipaidam mo pa'y lakade nga ginggay ta. Sige. Ay, mala. Sumrek ka. Tawagak ti anak ta tagawid dito. Anya? Inak? Di mo't kunayo anatayan ti inami ka ni Manong Alfie? Kwa, ede. O na yan. Takas tapay gayam timbagpagam iti anak ta, Berto. Si kalangaro din tinagbasol. Si kapay ti adaganas na amang dadaul kanyak iti anak ta. Tatang, anya ti kaya tasawan da ito eh. Pakawanak anak ka. No nagilimid aking ka. Kada kayo kinimanong mga alfeng. San apod no anatayon ti inam. Ni Rosita ti inam. Anya? Kat ni Manong ngay. Apay adiyo pinagawid. Kwa. Pagawid tumot ayin ton maminsan anak ka. Kumusta ka na, anak ko? Kailiw ka na yan. Di na ko magurguraan. Tabasol ti amam no apay anagin na dayuta. Impanaw na kay ti puder ko. Tanagbabae ngamin iti. Anya? Ni, daytoy tayo in-accept ko ang friend request di kaluna na. Apay nga tanga umaw-awa. Song batak man. Hello? Hello, Alfie. Di mo't si katay putot ni Berto Lumilo? Ha? Uwan na. Apay ka day? Ay si kangagpaiso anak ko. Ha? Sino kayo katingrana? Ay na anak ko. Agsarak ta kumatado di kayat kung may bagakan ka. Agyaman akta nasarakan ka matlaang diti social media. Ha? Sino kayo kunak? Agsarak ta kumatay sunto ti panang ibagak iti kina siya sinok barok. Agsarak ta please. Ha? Sige na. Sa dino ka diti pagsarakan tayo. Apay naglibak kayo kada kami tatang. Kunayo anatayin ti nami. Ngam si bipyag pa'y magayam. Kat ti dimi ammo. Agduma pa'y gayam ti inami agkabsat. Sorry anak ka. Nagbutingak nga men. Amangan mo sa pulin nyo ida. Kit panawan da ka. Mano atawin ang nagilimod kayo kada kami. Una yun tayo tala namuan mitipod no akin na tao may tatang. Pakawanin da kumaanak ka. Kit tinasakit. Nalaing kayo agdilaw iti padayo tao. Akasla na hus-hustuan kayo. At damot gayam na lidem ang napalabas yo. Talo kami maggayam nga nakyaw. Kat pasig kami amin nga inauna. Tagduduhuma ti inami. Ijak ka man no sa dino tayan ti may sapay akab sa tiyaw. Taimpanaw ti inana. Nabayagdan iji abroad. Isungawanin damag ko kadakwada. Ibagbagayo adya asawak ti chikboy. Ngamda kayo matgayam tatang. Iti day ta, saan itan? Ay, mala. Di mi kaya tigumura ka na kayo. Iso baybayaan yon day ta.
Tinapatag. Namuan mintipod no akinatao ming agkapsat. Pakawanin da ko manak ko. Sure, no nagilimod ka da kaya. Kagura dak samot tindagitan nak ko nanang. Ay, kat, no kastaman bilang normal. Tanga may nagilimod ka. Natangkan to ti ulam. Imbagak pa'y laido bingdangay bagamon tagpaisaw ngam dinak madangdanggan. Ita mo ka kay, di da mamuan tipod no kinatao da. Yung kilaat mo na nagparik na nagitiin nada. Itata naman dan ti bulok mo anyat makunam ngay. Mababainak nanang. Ngamen, dinildilaw ko dagita sawa da. Paseng agkakamade timbagbagak kadakwada. Ay na, mababay na katalagan, nanang. Madi nga mintikas nga ramid mo. Sakbay kumadilawam ti sabali ataw. Kita ampay nga umuna tabagem. No nahustuan ka, no saan? Tanariga timang lamo titibu ko da sarita anak ko. Kunak no ginurad ako dagiti anak ko ngam nagbidutak. Tamanipod nagpakawanak kadakwada, kanayon dan nga agpasyari di balay. Kat inawat kumatan dagiti asawa dakas manugang ko. Kat naragsak kami na sa nga pamilya, nang runay tatadon dagiti apukok. Alakastan, ti kabsat wano gayem mo, Berto. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day takapadasan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, pare ti script kan pare ti drama ti gayam yo, JENA ALMOITE. Agyaman kami manan, naragsak kabaro atawan tayo amin nga awan labas. God bless!